صبحتون بخیر همدیاران عزیز مخلصان بازی فوتبال. این برنامه تا بازی است که من علاوالدین بوریف در اینجا حضور دارم و در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی هنوز بازی های انتخابی جام آسیا 2022 بین 23 ساله ها ادامه دارد و امروز علاقه یک بازی انجام یافت و حالا دسته منتخب تاجیکستان با دسته منتخب نپال وارد میدان میشوند و اینجا حالا مشق‌های آنها ادامه دارد و در مهمانی برنامه تا بازی استاد ورزشی اتحاد شوروی یکی از فوتبالبازان بهترین کشورمان در گذشته و امروز مربی علیار اشورامدوف حضور دارند. خوش آمدید در برنامه ما و ما اون کس رو به خاطر آن دعوت کردیم که در حیات دسته منتخب تاجیکستان 14 بازی گذراندند و 7 گل هم زدند. اون وقت گل زدن بسیار دشوار بود. حالا پیشتر صحبت کردیم گفتن آسان‌تر حالا شده است. اگر من حالا بودم ممکن 20 تا گل بزنم. خب به هر دفعه خوش آمدید در برنامه ما و امروز ما با طبع خوش صحبت میکنیم زیرا ما با ارزوی اون که دسته منتخب تاجیکستان غلبه میکند همین برنامه رو آغاز میکنیم. به هر نحو شما از دسته منتخب تاجیکستان امروز چرا انتظار هستید در مقابل نپال؟ کوتاه اگر گوییم غلبه پرگل. تشکر زیاد دوستان گرامی. تا این واقعه که حالا ما و شما اینجا خواهیم دید یک بازی دیگر در گروه بی که آنجا دسته منتخب تاجیکستان، ایران، نپال و همچنین دسته منتخب ایران حضور داشتند و امروز لبنان هم در این واقعه که در مقابل تاجیکستان در بازی اول با حساب 1-0 مغلوب شده بود، این نوبت با حساب 2-0 از جمهوری اسلامی ایران شکست خورد و این علاقه دولت به آن میکرد که دسته منتخب ایران موقعش رو در صدر گروه ب بهتر نمود. خب ما این بازی رو یک جای با علیار تماشا کردیم چون که دسته منتخب تاجیکستان بازی اساسی خود را روز 31 اکتبر با دسته منتخب ایران میگذراند. از این را بیاید یک لحظه تحلیل این بازی رو میکنیم. دسته منتخب ایران و لبنان، شما این بازی رو دیدیم. درباره این بازی عقیده شما چگونه است؟ خب اگر از نظر من این بازی رو ما تماشا کردیم، با فکرم در قسم یکم منتخب ایران خوبتر بازی کرد و با سخمه یعنی که نقشه 4-3-3 بازی کرد، پرسینگ بلند کرد. از این نتیجه این پرسینگ بود که هم گل زدن و هم وضعیت های خوب داشتند در قسم یکم. در قسم دوم باشد دسته لبنان کمترک نقشه رو عوض کرد و پرسینگ رو کمترک در زون دوم کرد و در قسم یکم در منطقه یکم بازی میکرد. برای همین کمترک دشوار بود برای لبنان. در قسم دوم ما دیدیم که کمترک علیش کرد نقشه رو و وضعیت‌های خوبم پیدا کرد در قسم دوم. دوستان گرامی، چون اینجا من با امور خیلی سر کار دارم و دوست می‌دارم که مخلصان ما هم این امور رو دوست می‌دارن. دسته منتخب ایران در 25 دقیقه آغاز قسم اول تماما فشار را زیاد کرد که حتی فوتبالبازای دسته لبنان با طرف دسته منتخب ایران نگذاشتند یا از نیمه میدان خود بیرون شده نتوانستند و در این برابر در حیات دسته منتخب جمهوری اسلامی ایران 3 تغییرات به عمل آمد. اگر در یاد داشته باشید در وخوری گذشته با نپال برای فوتبالبازای دسته ایران بسیار دشوار بود که حساب را زود کشایند، اما امروز حساب رو کشودن. اما میخوام درباره تغییراتی که در حیات این دسته با وجود آمد بگویم. حسین نخودکار این بازیگر بود که در بازی با نپال به میدان آمد و 2 گل رو مؤلفی کرد، 2 گل رو به ثمر رسونید و امروز در حیات اساسی آمد. باز همچنین امیرعلی صادقی رقم 18 و یونس اکبرپور رقم 19 اینا بازیگرانی بودند که در حیات دسته منتخب ایران با این بازی آمدند و حتما مربیان ما باید با این بازیگرانی که اولو درباره‌شان گفتم اهمیت بسیار دهند. از کنار راست دسته منتخب ایران نیاید پرقوت بازی کرد. محض همه فشارهای و ضربه‌های خطرناک از همین جا زده شدند. فکر شما چگونه است؟ امیرعلی صادقی این بازیگر رقم 18 بود که از کنار راست یک جای با مهدی هاشمی نژاد اینجا خیلی خوب کار کردند. با فکر من اینا امروز 4-3-3 بازی کردند و در اینجا در مابین گویم که 4-1-2-3 این خیلی می شود گویم
нақшаи бозӣ буд ва фикрам бисёр фишори баланд овардан дар қисми якум ва ба фикрам вазъиятҳои хубам доштанд як ба як ва дарвозабони Лубнон хеле хуб бозӣ кард. Ин камтарак ҳамун вазъиятҳои хубро барканор кард. дӯстони гиромӣ, гол дар дақиқаи панҷум ба амал омад ва ин голе буд ки бисёр ҳам тез сарӣ дар дақиқаи гуфтам панҷум Маҳдӣ Ламучӣ ин тӯбро ба самар расонид ва гумон буд ки баъди ин голе ки ниҳоят тез зада шуд, дастаи Лубнон ба хати дифоаш шикаст ворид мешавад ва дигар футболбозони дастаи мунтахаби Эрон метавонанд мисли он ки дар бозӣ бо дастаи Непал буданд голҳои зиёд зананд, аммо хати муҳофизат аз иҷрои кораш хуб баромад ва то он лаҳзае ки дар ин мадор бозӣ идома дошт, футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ҳамагӣ дар хати ҳуҷум буданд ва ин Маҳдӣ Ламучӣ бозигари рақами 16 бояд аз ӯ эҳтиёт шуд, ду маротиба аз маркази майдон ба он шакле гузашт ки 5-6 нафар муҳофизатгарон ҳамчун хати миёнаи дастаи Лубнонро паси сар гузошт. Аммо зарбояшро тавре аллакай ҳамсӯҳбати ман Алиёр Ашурамадов гуфтанд хеле хуб дарвозабон Антонио Хайр аз дастаи Лубнон баргардонид ва онҳо тӯб зада натавонистанд. То дақиқаи 89 агар гӯем ки бозӣ баъдан дар қисми дуввум тавре шумо гуфтед баробар шуд, яъне фарқа дар чӣ буд ки инҷо тағйирот шуду лубнониҳо дар қисми дуввум беҳтар бозӣ карданд? Лубнониҳо камтарак аз минтақаи якум баромаданд, камтарак болотар бозӣ карданд, камтарак барои ҳамин дар пешам бисёртар прессинг мекарданд ва ба фикрам хастагии Эрон ба назар мерасид, барои он ки ба фикри ман тӯпро бисёр гум мекарданд. Вақте ки рақами 18 ба дасти чап гузашт, тӯпро бисёр гум мекард ва рақами 10 ҳам хеле хаста буд. Маълум буд ки рақами 10 яъне ки ҳамлагари Эрон. Рақами 7 хеле хуб бозӣ кард, ба ман форам омад ҳамин рақами 7. фикр мекунам бо онҳо бозӣ кардан мумкин аст. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ дуруст аст. Вақте ки қисми дуюми вохӯрӣ анҷом ёфт, ман гумон кардам ки ҳамин бозигари рақами 18 ки шумо гуфтед, ин Амиралӣ Содиқӣ ҳаст. Аз канори рост бозӣ мекунад, чунки дар қисми аввал дар канори рост бозӣ кард, аммо дар қисми дуввум ӯ тағйири ҷой кард ва аз канори чап бозӣ кард. Яъне канори чапи дастаи мунтахаби Эронро бисёр ҳам суръаташро ҳам баланд кард ва ҳама хатарҳоро аз ҳамин ҷо эҷод кард. Як зарбаи ниҳоят нишонраси ӯ ҳам чунон сахт буд ки дарвозабон бо душворӣ онро баргардонид ва ин ҷо ҳам дар мавриди рақами 10 ки гуфтан Ёсин Салмонӣ, капитани дастаи мунтахаби Эрон, хуб ба ҳар нав дар қисми дуввум тавре ҳамсӯҳбати ман гуфтанд дастаи мунтахаби Эрон каме ҳам фишорро камтар кард ва бозӣ баробар шуд. Дар ин вохӯрӣ 4 маротиба футболбозони дастаи мунтахаби Эрон зарбаҳои кунҷӣ заданд, аммо аз мунтахаби Лубнон ягон зарбаи кунҷӣ ҳам нашуд ва як аҷиб дар он буд ки тақрибан дар дақиқаи 89 бозӣ бояд ба анҷом мерасид бо ҳисоби 1-0. Агар 1-0 ба анҷом мерасид, пас барои дастаи мунтахаби мо бар тавозуни баробарӣ боқӣ мемонд, яъне мо 1-0 ғалаба кардем ва инҷо ҳам эрониҳо. Вале дар дақиқаи 89 довари ин вохӯрӣ аз Ҳиндустон зарбаи пеналти таъин кард, ҷазои 11 метра таъин кард ва Сомон Фаллоҳ зарбаи 11 метраро зада натавонист. Зарбаш ба тири дарвоза бархӯрд ва баргашт, боз як хатари дигар буд, аммо ин барҳам хӯрд. Аммо дар дақиқаҳои иловагие ки ба қисми дуюм изофа карда шуд, Милодкор рақами 13 намоён набуд дар вақти бозӣ, аммо дар ин ҷо кори худро кард ва ҳисобро 2-0 кард ки ин ба нафъи дастаи мунтахаби Тоҷикистон нест. Аммо дар баробари ин даста футболбозони Тоҷикистон камбудиҳое ки ҳоло мо гуфтему боз мегӯем, онро бояд истифода бурд. Ба фикрам ҳамин якум голро дукас кардан аз дасти чап аз мобайн тӯпро гирифту ба чап равон карду, худаш ҳам рафт
بعد همین از بازیگر دستی چپ مهدی لموچی بله تونست که همین خطی دفاعی برد نه خطی دسته دفاعی لبنان رو لبنان بله بله ها برد یکم دوم گل این بازیگر 13 خطی دفاع دا بازی میکند برای همین این با پیش رفت و با فکرم جریمه بود بله 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 جریمه بود برای همین از حساب اون که خط بلندن دو بازیگری دفاعی ایران اونها همه وقت با هجوم میروند در وقت جریمه و در وقت هجوم ها بله در وقت توپ کنجو و در وقت جریمه توپو از کنارو اینو همه وقت با حمله میروند برای همین هر دوشم خط بلندن این هم باید فکر کنیم من بازی آخرونده بله شما درست گفتید در خط دوستان گرامی در خط دفاع و همچنین در خط هجوم اونایی که گل زدند از نگاه تنومندی و قدشون تفاوت دارند در مقابل اینا بازی خوب مرحمت من گفتنی بودم که خط و بستی ایرانیو از بچه‌های ما کمتر بلندتر هستند لیکن من گفتنیم که این در فوتبال این مانع نیست و فکرم بچه‌های ما از تیزتر هستند و با فکرم اگر در بعضی وقتا دسته لبنان منتخب لبنان بعضی وقتا دستوی بازی میکرد تیز بازی میکرد کم وضعی آنها رو یعنی صد میگذاشت و نمیگذاشت به پیش تیز بازی کردن در کار خاطر اینو دستوی بازی کردن در کار برای همین با فکرم همین در بعضی حالتها خیلی خوب با چشم میرسید که وقتی دستوی تیز بازی میکنی کم ترک ایرانیو دست پا میخورند دوستان گرامی طور علیار اشرافاتوف میگویند در حالت دستوی بازی کردن و تیز با یکدیگر پرتوفت انجام دادن یا پس دادن دسته منتخب ایران رو از کار خواهد برآورد ما به این امید داریم و حالا دوستان گرامی توجه ما به دسته منتخب تاجیکستان میشود که حالا در میدان این بازیگران مشق و تمرین میکنند اگر دریا داشته باشه در وخوری با دسته منتخب لبنان ما در آخر برنامه گفتیم که سه ضعف اصلا دو ضعف بود در بازی بچه‌های ما و نهایت این امروز نشان داد که سرمربی دسته منتخب تاجیکستان موبین ارگاشف در هیئت دسته سه تغییرات وارد کرده است بیاید با هیئت دسته ها که الکی شنا و برآمدند و تصدیق شدند با همونها شنا شویم چه تغییرات در هیئت دسته ما است باز با علیور اشورودوف ما صحبت خود رو دوام میدیم خوب در دروازه‌اش رقم 16 شاروخ قرقیزبایف است خوب رقم 4 اینجا نعیم جان ابراهیم زاده بازیگری نوی که در اینجا بازی میکرد از دسته خوجند آمده است 5 منوچهر سفروف 6 وحدت حنانوف و علی جان کرامت الله زاده این خط مدافع است خط حمایه است بعدا در خط مرکز کرامت الله سعیدوف 9 رستم صویف همچون حمله‌گر شیروانی مبادشویف هم همچون حمله‌گر رقم 9 10 بازی میکنند محمد علی عزیزبایف این بازیگری نو است از دسته اسلافشان در بازی امروزه در بازی اول نبود و همچنین شرفجان سولیف از کلوب مرکزی ورزش ارتش هم تحت رقم 14 بازی میکند او هم بازیگری نو است در خط میانه بازی میکنند و همچنین احسان پنجشنبه کاپیتان دسته منتخب تاجیکستان تحت رقم 17 خوب معلقه درباره علی جان کرامت الله زاده گفتم موبین ارگاشف سرمربی دسته است خوب این هیئت رو که حالا من خوندم شما با فکرم امروز هیئت ما با نقشه 4-4-2 بازی میکند با فکرم ما امروز با ما زیادتر گل در کار با فکر من زیادتر از ایران زیادتر باید زنیم با فکرم کم ترک اگر همین دسته منتخب نپال رو از نیمه میدانش بیرون کنیم از کم ترک بروریم از منطقه یکم بهتر میشد که ما تیز همون با ما آسان‌تر میشد برای اینکه گذشته بازی نشان داد که وقتی که لبنان در خط دفاع خیلی جفت و زیچ میایستاد ما با ما مشکل بود این را گذاشتن برای همین من فکرم اگر ما در منطقه دوم کم ترک
қафотарадем ки ино бурорем камтарак аз минтақаем барои ин ки мо дидем бо Ирон ки ино бисёр дар хатти дефо бозӣ кардан ино камтарак буровардан дар кор ва баъдан ба ҳуҷум аз каноро Ман- барои он ки мо имрӯз Муҳаммад Али аз Исрафшан мондем фикр мекунам Азизбоев бояд ҳамон партофторро хуб истифода барад. истифода барад. бале дӯстони гиромӣ дар ҳақиқат Алиёр Ашурамадов гуфтем ҳамчун футболбоз мо дар бораи мураббигиашон чизе нагуфтем. хуб мураббӣ ҳастанд. хуб имсол каме ноомадии кор дар ҳунарнамоӣ дастаашон шуд ва ҳоло намедонам дар кадом даста кор мекунанд. чанд вақт дидам ки дар гоҳ дар клуби марказии артиш будед инҷо омоед ба душанбе номатон пайдо шуд ва ҳаминтар фаъолиятшон намедам. аммо мураббӣ дурусттар мегӯянд. дар бозии аввале ки мо доштем дар ҳақиқат канорҳо каме фаъолиятшон камтар буд. мо бештар аз марказ бозӣ кардем ва канори рости дастаи мунтахаби Тоҷикистон хуб бозӣ кард ва имрӯз вақти он расидааст ки мо бояд фикр накунем, мо бояд амал кунем ва хатти дифои дастаи непарро шиканем ва ба дарвозааш голи бештар занем. вале он гӯем ҳолате ки ҳоло дар конфедератсияи футболи Осиё ва бозиҳои интихобӣ мегузарад каме моро саросема кардааш ҳам мумкин аст, чунки дар бисёр гурӯҳҳо 3 даста ва ҳамчунин 2 даста иштирок мекунанд. аз ҷумла дар гурӯҳи ҷи ки дар душанбе мегузарад вохӯрӣ ба дастаҳои Индонезия ва Австралияро мо дидем. инҳо аз 2 бозӣ иборатанд, яъне дастаҳо кам ҳастанд ва дастае ки имрӯз бозӣ мекунад шояд бозиҳояш лағв мешаванд, натиҷаи ин бозиҳо ба инобат гирифта намешаванд ва танҳо натиҷаи 3 даста Тоҷикистон, Эрон ва Лубнон гирифта мешавад. аз ин ро мо ин қадар бояд кӯшиш кунем ки гол ба ҳар нав бештар занем ба хотири мухлисони дастаи мунтахаби Тоҷикистону барои дили мо. имрӯз Мубин Эргашев ҳамин нақшаро дар пеши худ гузоштааст. бозии аввалро дидед, чӣ ҳамун ҷо ба мо нарасид ки мо бештар гол занем? не бозӣ хуб буд. ба ман форам омад бозии бачаҳо. ҳамин пардохтҳои канорӣ хеле хуб набуданд. мо вазъиятҳои хуб доштем. тупи доракунӣ дар дасти мо буд. ба рақиб мо ягон шанс надодем. лек 2 нимҳолат доштанд. рости гап 2 нимҳолат ки бисёр ҳамин хатарнок буд. ҳамин 2 ҳолати хуб дошт. ин дар бозӣ мешавад. барои ҳамин дигар ҳамаи бозӣ дар дасти мо буд. як чиз аст ки ҳамин пардохтҳо дурусттар бояд бошанд. дақиқияти партофтҳо бояд бештар бошанд. ба ҳар нав дар бозии гузашта дастаи мунтахаби Тоҷикистон бисёр якдигарфаҳмии хуб буд. аз он ки бо Индонезия бозӣ кард, аз он ки бо Ветнам вохӯрии таҷрибавӣ доир кард. фикр мекунам ки имрӯз боз сифати бозӣ ҳамон хубтар мешавад, чунки Лубнон дастаи хуб аст. дастаи миллии ин кишвар дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ҳоло ҳанӯз муборизаро идома дода истад. яъне даста хеле пурқувват аст. дуруст. имрӯзам хеле бозӣ ба сифат нишон доданд ки метавонанд бозӣ кардан. барои ҳамин ба фикрам имрӯз бачаҳои мо бояд ҳамин тезтар бозӣ кунанд, даставӣ бозӣ кунанд. ман мехоҳам ки бинам ки ҳамин тезтар тупро гардонанд аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар. барои ҳамин имрӯз бояд бачаҳо даставӣ тез бозӣ кунанд. Алиёр, шумо дар дохили футбол ҳастед, футболи Тоҷикистон ҳастед. имрӯз ҳайати дастаҳоро мо дидем. боз дар ҳайати эҳтиётӣ ҳам бачаҳои дигар ҳастанд. ба назари шумо ягон бозигаре мондааст ки масалан бисёр хуб буду имрӯз дар дастаъ нест? не, акнун ман инро гуфта наметавонам. бояд дар он ҷо бошам, дар ба ҳайси сармураббӣ? ин сармураббӣ интихоб мекунад. барои ҳамин ман гуфта наметавонам. ман ҳар мураббӣ худаш интихоб мекунад, худаш мебинад бозиҳои бачаҳоро дар чемпионати Тоҷикистон. баъд ҳамон вақтое ки онҳо бозӣ мекунанд, куҷо ба бозӣ мекунанд, қати ки тамрин мекунанд, чанд гол задагиянд, чанд дақиқа бозӣ кардагиянд, ина ҳама интихоби сармураббӣ аст. барои ҳамин интихоби вай значит бозигарони хуб ҳастанд. ин нишон медиҳад бозӣ. барои ҳамин ба ҳар нав агар аз ман мепурсиданд, масалан дар футбол ҳастам,
ман назари худамро ҳам мегуфтам, лекин имрӯз шумо чун мураббиён якдигарро дар муқобили якдигар чизи дигаре намегӯянд, чизе нагуфтед. Хуб ин кори шумо аст. Ба ҳар нав имрӯз мо ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон комёбӣ мехоҳем ва умед дорем ки дар ҳақиқат футболбозони мо як бозиеро нишон медиҳанд ки дар бораашон ҳарф хоҳем зад. Ба бозиҳои ҷоми Осиё ба Ӯзбекистон ки дар Ӯзбекистон ки мегузарад ба онҷо сафар мекунанд. Вале имрӯз ба майдон омадани бозингарони нав Шарафҷон Солеҳов, шумо бо ин бозингар хеле зиёд кор кардед. Хуб медонам Муҳаммадалӣ Азизбоев ҳамчунин ва ҳамчунин Наимҷон Иброҳимзода. То кадом дараҷа онҳо ҷои Далер Ёдгоров, баъдан Зоиров ва ҳамчунин боз як бозингари дигарамон фикр мекунам ки ин Ҳусейн Нурматов буд ки дар майдон буд дар бозии гузашта. То кадом дараҷа шакли бозӣ дигар мешавад ё ки намедонам то кадом дараҷа инҳо афзалияти футболи дастаи моро бештар мекунанд. бо Шарафҷон Солеҳов ман кор накардаму бо Наимҷонам кор накардам. Барои ҳамин ман дар бораи Маҳмадалӣ мегӯм, вай фақат ҳамин фикри гол аст. Барои ҳамин фикр мекунам имрӯзам бояд ҳамун ки аз қисми аввал ба майдон мебарад, бояд ҳамин кораша кунад. Барои ҳамин ин бозингари хуб аст, барои ҳамин бозингари бақувват аст ва фикрам бояд кораша кунад. Акун Шарафҷон Солеҳов почаи чап қати кор мекунад, баъзе вақтҳо аз рост бозӣ мекунад, баъзе вақтҳо аз чап. Барои ҳамин зарбаи хуб дорад ва фикрам бояд имрӯз бозиро уро ба фикри ин монданд ки бозиро тезтар кунад ва пардохтҳои бештар кунад дар хати ҳамла. Ташаккур дӯстони гиромӣ, агар дар барномаи гузашта гуфта бошем ки Шаҳром Самирро чӣ навъе набошад ба ин даста орем, аммо омадан ба дастаи мунтахаб баробари оғоз шудани бозиҳо аллакай баста шудааст, яъне дигар дархости дигар кардани ҳайат ба дастаҳои мунтахаб дода нашудааст. Аз ин рӯ Шаҳром Самиевро мо дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Эрон ҳам намебинем. Барои ҳамин ҳоло дӯстони гиромӣ дастаҳо ба бозӣ оғоз мекунанд. Имрӯз дар студия Парвиз ба шумо дар бораи ин бозӣ ривоят мекунад, шарҳ медиҳад ин бозиро Парвизи Маҳмадамин. Мо бо Алиёр бошем инҷо менишинем ва бозиро тамошо мекунем ва баъди бозӣ боз бо ҳам вохоҳем хӯрд. Ва аз тарафи дигар мо дар ин ҷараён бо ҷадвали онлайни ин бозиҳо шуморо ҳам шинос мекунем. Биёед якҷоя бозиро тамошо мекунем ва барои ҳунарнамоии футболбозонамон кафкавӣ мекунем. Ва бубинед инҷо мухлисон имрӯз бештар ҳастанд. Садояшонро бинед, моро як гол мефорад, моро чанд гол мефорад. Бо ҳамин садоҳо моро даъват мекунанд, мо ҳам бо онҳо ҳамроҳ мешавем.